Hello nan dam cheu hama tu jing cho tu liu ya changmi deportation kong te pa in lopal te Obama le ISIS kong van chimrel na kavan nei to lai ti tip to na kanai arwang chu ISIS athan na khe Obama ni abom ronga ase ti ban tu te jong kha chimrel na pa ton cha khan hi e phena zaitin da thil sining se US chawza rian ani chan te ka zaida an pe zul ti mi te kha kan van thai fian deuh chiu na hading cha khan tu ta na hen story kha sining te in van chim fian nak kha hi ka manin hen van nei kai tip na arwang ase e ka hen slide show te tun khan van lang tar na ka van to lai chu slide show ka van tial ning te khan arial tun khan van real kho ka van zom lai sila van zo to nau sila ama sabika deportation kong kha van lang tar na ka van to masat lai deportation he trap law ni mo to ti sia chun salak chu hlana president atun mi vial te ni deportation chan rak to chu he ka hen atoi nak te in ka van lang tar masat lai apakhat naka Bill Clinton ni thongkha zakwa la som ko le kumthumin 2001 tianga ramdang mi lu chho nak updi fek deu amhan ramdang kot nak kha akarter apani naka George W Bush 2001 in 2009 tiang achawzani 911 nuwa ramdang kot nak akarter ngai apathum naka Obama 2009 in 2017 tiang Dhaka timi hak chiate in US alut mi khamnak program atwa na in deportation atwa chamtu si cha deporters in chip ti ase Dhaka timi hezaida CTC achun ISIS pol le mit illegal minung tampi mi thalo US ram chung an ban luktika khan he deport to an how ti kha avan ro tika chun hun chun batak ten deport kha ban to kum khat in kum thum kal lakka hen 1 million round deport ato asana ten ISIS avan than tika khan avan kar tika khan atham ni na khan batak ten khan deportation ka ato ting thum hlei atwa ting li deng mang chu Barack Obama ni thil arak to mi ase kan van thai ding mi chu Barack Obama chana ISIS athang chun illegal an lut ti kha kan thai ton mi kha se sana ten zaida arwang ase ti mi kha thu dewa kan van fiat than te lai chun Trump chana hen 2017 in 21 ti anga Trump ni ramdang mi kong he pe lai in phunglam fek te in ngai ko na te in khot lei in phung thlen na pa cha ramdang kwat mi di lak chu Obama nak an aniam deuh simhan se lo achawza ni ramri him nak chungkhar then nak family separation timi le dorna tlom per nak abapi in achwa US renton nak court renton nak le bekhia nak abapi tuk mi ase chu cha chon court ni phunglam athlen te ka Trump ni deportation tampi to itim ko na te in chu adu ningin thilakal kho lo cha khan ram chung tuwa khan detention ti bantok chu kho chon nu le fa le then nak ti bantok khabat tuk tu kha avan to de umi khase Joe Biden chana 2021 in 2025 kalak an ice ni deportation an to mi choting hi la somsari khat he an to ve Joe Biden chana hen alut mi hen tam ngai US history laka hen illegal US ram alut chem mi he president Joe Biden chana hen aseti mi kham kho ase le ka zona hen zara deport an to na ti mi kha chukaban lang tal lo arwang cho deport an to mi he amelu he detail tak ni ati che tak an hen zaisat da aseti mi he afiang tuklo news ni an lang tar mi te kha among kha aidang mi te jong kha chiu cha khan among lam tu kha chukaban lang tal lo saman sa lo President Obama chana hen deportation atu mi he atamchem timi kha kho se akar lakte ya President Obama ni zaitin da deportation kong ha rakchim timi te kha abia toy te kan ban ngai ta na lai If you're a criminal, you'll be deported. If you plan to enter the U.S. illegally, your chances of getting caught and sent back just went up. The actions I'm taking are not only lawful, they're the kinds of actions taken by every single Republican president and every single Democratic president for the past half century. And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better, or question the wisdom of me acting where Congress has failed, I have one answer. Pass a bill. President Obama ni deportation arak to na kong hepe parin arak chim mi ase President Obama he cheu khat ni chun illegal en tampi alu tar na me nak asi ronga ti bantuk zong arut mi tampi kan umlai saman sala President Obama ni deportation kong hepe parin he arak chim mi ase kan thai bantuk in khan deport atu zong he tambik arak se ma chana hen batak te in immigrant refugees zong kha arak lak den ha chave bantuk in illegal in arak
lut mi ti ban tuk na zong kha batak te in pon chu nak arak to mi se hi zona hen atom bia kam khat la ya Obama cho illegal tampi alu tar tu se tilong salawin zaitin da illegal in arak lut mi pol mi thalo criminal minung pon ha jong kha deport to na ti mi kha kan ban thai dinga khane ka hen kalak te ka ban ten du chan mi se chuti si next a ban zau than hau si la zaironga da Obama ni US Army withdraw to ti mi kha kan ban zau na lai Obama ni 2011 a Europe in US ralka pol achua tar na aruang bik chu President George W Bush ni 2008 a Europe he api tlaimi status of force agreement timi so far ruanga ase hi na tlak nak ni hin US World Cup vial te chu December ne som thum ni khat 2011 hlana chua tak dingin fiel na chua tar na ruang bik pakhat nak Bush chana min an thut mi na tlak nak 2008 so far ni na tlak nak thar an tu lawa chun US World Cup pol chu Europe chua tak dingin fiel na apani nak Europe chawzani US World Cup lot nak el Obama chawzani US World Cup cheu khat umter dingin chei mai na to antim asana ten Europe ni US World Cup pol kha Europe upadi in lot nak pek adu na lo e chuni chun pe zul te in a hartar na apathum nak mepi hnek nak or campaign bekam nak Obama ni Europe ral dongtar ding le Middle East a US World Cup itel nak zortar ding in campaign atwa apali na ponya Europe World Cup ni himna antol rel kho timi zumna US ni Europe himna World Cup pol chon piak na ka kumtam pi amhan changna chun chawza ni deina an ngai kho ko changlai tia an zumna hi ruanga hin Obama ni US World Cup cho withdraw araktu na khase withdraw araktu na ruang cho ama hlana araktuan mi George W Bush ni sofa ti mi thatlak na raktu changcha khan chu President Obama ni avan pe zul mi khase kan thai ban to ken US rama thil achang mi chu hlani President atun chingmi pol ni an raktu mi agreement pol kha pe zul than long mang ase nin ni chana China le US pe tlai nak song he Joe Biden ni atu mi he nin ni tianga Donald Trump ni thulo chu pe zul dingen item tu mi te jong kha chu ban tuk in chu hlani atun mi President pol an tun mi kha athami achiami ti ban tuk te kha thil ka next president atun mini pezul ok thama thalo da ti bantu ko te kha thil tika tutana President Trump zong ne hen Joe Biden ni China la US ram pe tlai na kalak te ya thil rak tu mi pol vial te kha ni hin executive order te pola phi ding la khar ding la tin atu mi kha hu kho asalo cho bantuk in chun pezul ase chu US ram thil kal nang dan ase chuti se chan zerong ada Obama chana ISIS chu akar ti mi kan ban zong na lai ISIS Iraq le Syria Islam ram akar nak cho thil tam pi ni athen asanaten Barack Obama president atun lewa akar chin lang mang Obama chan lewa ISIS akar naka abepi mi thil chang min ha kan ban zau lai 2011 US World Cup Iraq min an chuak US World Cup ni Iraq achua tak huwa nol ngei nak tlom cha a ISIS chu lewa Al Qaeda zung asami chu thazang van thong than panhi naka Syria ram chung ralpi 2011 tu tiang boinak ne ISIS chu ramri le thilri kartar nak cha a apek na apathum nak 2014 ISIS ankar ISIS ni Mosul chu an lak e caliphate an than chuni chun Obama chu US shwemi fund in ding in shwina Obama president chan ISIS akal liwa achawza ni ISIS te kho nak ding cha van long in ka nak special force rientun nak la ramchung ral kap shriam nam pek nak na tel in rientun nak ngan pi in shroina 2019 Trump chana US le ahoi kom thani ISIS ramri uknak chu an thro kan chimban tok in khan chu hlan e agreement umning in khan Obama ni khan avan lak na samhan se lo Obama achan adi hlan deuh vak te ya khan ISIS chu an van kar te ka khan thil mi chu US van long la shim nam hang in khan avan deuh than na batak te in sanaten achan avan di Trump chan ni avan pe te ka khan Trump chan tu khan kapol vial te kha van thro se rian tun ning he ai pe tlai thlo ma ko timit te kha van hu kho se zerong da Syria rama civil war chu chwa timi kan van zau na lai
ISIS ni Syria ramchung ral 2011 a thok mi a buinak chawza uknak der thom mi biaknak kalak I remlo nak na kha chan thala in an karter Syria ISIS karter naka abepi big mi thilna Syria rama nol ngai nak atlom Bashar al-Qaeda al-Assad shruimi Syria chawza chu do tu ral thang do naka alung thin apek e ram cheu khat chu uknak lo in achia na ISIS tel in jadis phupol ni ramri le ral kap thar an lakna apani nak al-Qaeda in achwak 2013 na ISIS chu al-Qaeda he an ithen e an ma le an ma an ithen Iraq le Syria a fak pi in an kar apathum nak Raqqa tlai 2014 kum shamathka ISIS ni Raqqa chu an lak e an ma le an ma an iphun mi Caliphate kholapi a answer apathum naka buni chun Syria phung fek pi in answer e khopi chu tukka na tim tu anak cha hun a an man apali na point ramdang rakap le phaisa bom na Europe thanglei Africa le Middle East in ramdang rakap thongtam bini Turkey le Syria ramri in ISIS an ifon apanga na territorial peaks 2014 and 2015 2014 kumlai ronga ISIS ni Syria ram cheu thum cheu khat a khopi ngan papi zong atel Iraq zonga raldo na ngan pi atwa Mosul le Fallujah zong alakna US hui fon mi le ISIS tumchuk na 2015 in 19 kalak US le ahoi komnani vanlong in kana anto e Kurdish hui Syria Democratic Force SDF ka ISIS nu thanding in abomna Raqqa 2017 na atla June 2019 na ISIS ni Syria ram bagas a adong nak big an ralvin nak hun an sung chuti sia chan zai ronga da George W Bush ni sofa natlak nak min athut timika kan van zau than halai George W Bush ni 2008 a Iraq he rakap dirhun natlak nak sofa chu Iraq in US rakap pol chuanak ding cha phunglam sarnak cha min athut hi natlak nak ni hin Iraq a American rakap nani zaitin da rian an don lai timi alang tar e an chuatak nak chan zong akhia sofa min thut nak ruang 1 Iraq nol ngai nak le Iraq chawza ni an forna 2008 Prime Minister Nouri al-Maliki Shwimi Iraq chawza chu ramchunga nol ngai nak ngan deu ngai ding in nek nak atong US World Cup an chu BRL nak akar chinlang mang e Iraq ni chuanak ding tim tu nak fiang te in adu apani nak UN mandate dong nak Iraq a US World Cup chu asam thok a chun United Nations UN nol pek nak tanga nol pek ase chu nol pek nak chu December ni som thumlani khat 2008 a adi lai chun hu zonga Iraq a rakap renton nak phung ning te in pezul kho nak ding cha a phung ning te in natlak nak to her apathum nak US a ram khel le mepi thom nak boina 2008 a Iraq ral chu US a ala lo ngai John America raka pol ina ratpi ding in ramchung nek nak akar chilang mang so famin sen thut nak ni boost chu adong nak a chuatak nak cha shampi ser e chuliwa chon strategy le in hu ham ngai peng apali nak US raka chuanak chan suimi natlak nak ni chuanak chan akhia US Ralka Pol chu June somthum 2009 a Iraq khopi na in an choklai US Ralka VL te ni December ni somthum le nikhat 2011 a Iraq chu an chuatak di lai hi chan suimi chu anua President Obama ni azul e 2011 kumdong le a chuanak chu alim apanga nak US Ralka cha a ubdi hu phetna so fa ne US Ralka na chunga ubdi le nol ngai na kongjong achim American World Cup na chu Anrian Tun Liwa Sual nak Antua Tia Sual Ampot Natika Iraq Betchai Zung Salo in US World Cup Updi Tanga Betchai Ansalai Tika Halter So far Hu do nak withdraw to nak ni achua pi mi kan ban zau na lai Iraq Herian 20 nak angai peng liwa natlak nak ni
US uknak adokter apani nak US cha chho kho nak lam apek na Europe ralka pol kha him nak cha tuan vo tam deu lak kho nak nol apek na apathum nak apoya 2011 US ralka an chho ta na tika nol ngai nak umlo nak chho nol ngai nak atlom mi ni ISIS akartar Europe le Syria mangin thazang akar apalina 2014 Obama ni ISIS doding in US ralka pol chu Europe akut nai chuni chun chan sao pi ralka idona achuatar chuni chun ISIS thazang thannak chu achuatar tia hlathlai tu thani anlaktar ni hindir huna US tom bia kanghal ningdan chu zaitin da si ti sia chun Obama ni ISIS chu abok na ti bantuk deuh in chimrel nak tika laimi khoro na hu na ka Obama ni ISIS chu abok na ti bantuk zongan khan mi thinlung tampia acham mi kha hu le thai kho se chucha chan tu jing chana hika huna hen kaban langtar du mi chu alwan che mi tuam bia kong happy paren Barack Obama ni chun George W Bush anhatlak na arak to mi sofa kha pe zul na atu samhan selo chu atu nak tu chu a result van zau tika khan chuni chun ISIS thanna kha van chuatar mi kha hu kho ase samhan selo adong nak laya tin chun ase kholo ti mi kha US chaw zane hu tika batak te in dau nak Obama channa avan to than samhan selo achan atham avan di tika President Trump chan kha avan phane chu tika President Trump achan chung tu khan ISIS kha hlopna kha avan to mi ase e nai ngai ji ti mi he bia he thu mi le mer mi ton e President Trump zong ne ti mi chu kai mani ISIS chu ka thol di na ate a chimmi kha man mi ase ko samhan se lo tuam bi he ka hunan fiang de on kan thai ding mi chu President na rian an pek ning thil akal ning dan kha chimrel nak an nei lo mi ma la an ma rian tuan tu ni credit an pek na ka te tika chu hlana thil arak chang mi te kha fiang fai in chimrel lo in an mani an rian tuan mi chiu kha chimrel arak saton chu cha background kha chimrel asilo tika athailo mi ni chon tuam bia thil sining tak kha van thai kha har chu cha chan tu jing chana hen ka van chim du mi chu zaida boost chanin ai thok zai ronga da sol fa min athut Europe pra kap hani zalon nak hu andu an ma ten uk andu chang pakhat nak US chaw za zong ne kum sau pi pi na training zong apek na an ma te in an zau khen kho ko lai dai nak answer kho ko lai tia ro nak an ngei apathum na ka US me pi hrim ni chuatak dingin ma khabatak te in aw nak lan han ho nak an rak pek na US ral ka pol rak chok chang ko ti mi kha chu pol vial te chu Ivan Font te ka ma he chu atha ko chang ti ase George W Bush ni min sen arak thut nak ase chu President Obama ni ape zu mi ase chu avan pe zu te ka ISIS avan thang chu ti chun ase kholo hita ti kha an hu than te ka US van long le ra ka hmang in batak ten avan dau than ni semhan se lo an van chimbang an khan atham adi President Trump chan avan phak te ka President Trump ni batak te in avan dau teina an van hui ISIS achi alo nak song kha ase ISIS an thazang avan der nak song kha ase ne ni chana ISIS an lo thai mo ti tika an lo thai lo semhan se lo President Trump chan in khan thazang vial te kha avan thodi ti mi kha mu kho se tu chun tu jing chana ka van lang tar du mi chu lai mi ni President Obama ni ISIS chu athantar thazang apek abom chan atlai lo ruanga hi thil he chu na ase tin khan kan hu ning ase semhan se lo President pakhat kal laka an bia khia nak le min an thut nak te kha zai tin da step by step ten achang te in pe zu nak an rak tua ti mi te kha ni chana hen kan van thai fian deuh nak ha ding cha ma chu ka van chim mi ase chu President pakhat na tlak na an rak tu mi an pe zu na an rak tu mi chunga hen thil tha tam pi a bantuk in tu bantuk in ISIS kong he pe paran chun thil thalo zong kha rak chu tar mi kha rak ve chu pakhat kal laka rian an van chan tika khan impact atu mi kha ase chu cha chun hi thil kong hen pe paran ka van chim du mi chu tuam bia kan ning dan tu kha Obama chan tu direct in ISIS thazang avan bom na ti long khan salo in chu hlana zai bantuk na tlak nak darak ume chu Obama ni zaitin da avan pe zu ve chu ape zu nak thong in hi thil he achang mi ase timi tombia background kan van thai fian nak hading cha hen tu jing chana ma he atulio deportation kong he pe par in President Obama chana achang mi te kha van lang tar na ka van nei du nak achan ase zo min di lak chung khailom